New fish anak. Yun, fish on. Malaki. 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 Ginawa na taga-sisig. Ano lang, ano kasi tawag doon, master, yung may suka lang. Na. Ayun! Yun! Fish on! Wow! Wow! Kanduri! First fish, kanduri. Yun! Fish on! Fish on! Woohoo! Mas malaki na. Mas malaki ng kanduri. Woohoo! Ang dami nyo ah. Ano masa? Gusto mo to? Yun! Yun! Fish on! Fish on! Fish on! Yay! Kawawa naman na snag lang. Yun! Yun! Fish on! Fish on! Fish on! Woo! Woo! Anto! Anto! Puti ko! Tansin ako! Kaya ko din eh. Ano po? Yung sino pong may ari po nito, pwede pong pakikuha na lang dito sa Dadong Dam. Oh, sasabit yan sa ano mo. Yun! Fish on! Fish on! Hey! Ang laking kanduri. Kaya ayaw kong bumata sa ban eh. Malapit eh. Yun! Fish on! Malaki! 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 Malaking janitor fish! Woo! Ano, janitor fish, laki! Putik ka! New fish anak. Uy, yun, fish on. Fish on. Woo, fish on. Uy! Grabe kayo ha. Kakaano ko lang ako, kakababa ko lang ako. Walang kawala eh oh. Oh. Yun! Fish on! Fish on! Woo! Duli na naman! Woo! Putik ka! Eh no?
Dalawa. Master John eh. Bah, may atin niya. Kanduli. Eh, kanduli na naman. Tinagal yun ang asda. Tinagal yun. Sige. Dahil sumapit ka pa, dapat mabuhay ka hanggang mamaya. Ito, fish on! Fish on! Woo! Kanduli again! Kanduli again! Woo! Andi kanduli! Ito, fish on! Fish on! Wow! Carp! Tilapia? Carp. Tilapia. Oo. Woo! Di na nasiro. Di na kanduli. Sa wakas. Ay na. Kakaisa. Yan yung torfish. Nahanap po niya yung fish net niya. Yung nahanap niya. Yun. Fish on. Fish on. Wow. Kaya pang maliit. Common ni siguro yan. Masa. Oh, mga tiga din try himigay ni. So, ayun mga master, medyo gabi na. Ayan. Kaya pack up na tayo. Medyo nakarami tayo ngayon. Quincy. Thanks for watching mga master. Master Jonah, Master Jimbo. So, bye! Okay, thanks for watching.